نداء الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamaumasan namu haagama Islam, yari nasabkitan yu harumini insyaallah subhanahu wa ta'ala intumukbal kita niyo pangabjian kawaun na tu siya din ha Quran iban ha sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta labay ha pamaham sin mga sila amu in sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diya na sin amu in adlaw lima bay in karihil na to tapik ha adlaw yatto amu na in mga kasabab-sababan sinhika sud si manusya palam sinar ka jahannam. Hati niya amu na ining continue niya, amu na ining sugpat niya. Kami sambihat to balikan na to misanda kuman amuin labayan na to nasadya hasupaya kaingatan si mga sila wala nakarungog limabay karungukan nila bihayaon. Namo yan indihilan na to waktu bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subay ingaton si manusya bang uno naman yung mga kakahinang amuin hikasud nila palom sinar ka jahannam. Hasupaya kahalian nila atawakan hasupaya kahundungan nila ing kakahinang yato. Atawakan hasupaya makalayo sila din ha mga kakahinang amuin hinang hikasud nila palom sinar ka jahannam. Sabab yabandaan nakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran. In kamatauran makasud palom sin narka jahannam amuna im mga manusya. In kamatauran pasurun atawakan in kamatauran halam sin narka jahannam mga manusya amu in simulang hapardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in himinang sin kakahinang hikasud nila palom sinar ka jahannam. Hangkan piapahalian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biabaitaan niya kita niyo sin halian na to. Im mga kakahinang yato hasupaya kita niyo di makasud palom sinar ka jahannam. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga sila bariman. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga sila nagsisifat sin sifat amun ka Islam. Im mga sila bangsa muslimin. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga bariman. Ya kamu namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Baitaan kita niyo sin mahasud si mahatinggi Allah. Tamingin niyo ing ginhawa baran niyo. Baitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impapalayuan, lumayo kita niyo. Atawakan, huminang kita sin kakahinang hikalayo na to din hanar ka jahannam. Muna baitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ginahawa baran na to. In mga ginahawa baran na to, ku anfusakum wa ahlikum nara.
Tamingin niyo ingin hawabaran niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum ampas yunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan si mga family niyo. Iwan si mga ahli niyo. Dain haafinar ka jahannam. Wa ahlikum nara dain haafinar ka jahannam. Waquduhan nas wal hijara. Sabunar tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indungol sinar ka jahannam. Amunain mga manusya. Indungol sinar ka jahannam. Amunain mga manusya. Iwan sin mga bato. Amo yan indungol sinar ka jahannam. Bukun indungol sinar ka jahannam. Biya sindungol rin di hadunya. Subay mo pagbutangan gas. Atawakan uno-uno na bangman maglagain kayo. Narito dito hanar ka hadlaw mahuli. Hanar ka jahannam. Indungol sinar ka jahannam. Mga manusya mo simulang hapardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoin himinang sin kakahinang. Langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang sin mga kakahinang hikasud nila palom sinar ka jahannam. Hasawabyat to. Amo yan natali ko. Napikil ko iban amo yan inkatawfik kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini karihil na to pangadjian. Insubay na to ingaton. Bang uno naman in mga kakahinang niya to. Den ha mga nagkasabot na to limabayan. Amo na in mga kakahinang. Ikakufur si manusya. Hikakufur si manusya. Amuin hinang hikagwa niya din hagama Islam. Amuin hinang hikagwa niya din hapag-iman. Makakatto siya pa amuin kakahinang pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na simpagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kumawa ko, amuin pagtuhanan mo. Harugain din Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan din ha mga salaggu-laggu dusa. Din ha mga salaggu-laggu hikakufur si manusya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan yung panagnan, kakahinang, apabila hinang si manusya, tanto to di hikasud niya na palam sinar ka jahannam. Asyirku billah. Hikarwan niya al-kufru billah, aw bimalaikatihi, aw kutubihi, aw rusulih, aw il-yawmil akhir, aw qada'illahi wa qadari. Faman ankara syai'an dhalik takdhiban, aw jahdan, aw syakka fahuwa kafir, mukhalladun finnar. Amuin sulangon niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Di kumahagad bat ang Tuhan mapatut sumbahon. Atawa di kumahagad ang malaikat piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kan di kumahagad ang mga kakitab-kitab ang piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kanabihan. Atawa kan ang mga karasul-rasulan biak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kan di siya kumahagad aun adlaw mahuli susungon niya. Atawakan amuin qadar. Amuin qadar, qada. Amuin pagtawagon qadar. Tibu daka. Amuin marayaw iwan simbukon. Nasubay mo rayat to kahagarun batin niya to kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangmuyat to di kahagarun tantutud na kapag kufur na kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatunya din ha mga kakahinang hikasud si manusya falom sinar ka jahannam inkaru fardu syai'in inkaru fardi syai'un min arkanil islamil khamsa. Amo insulangon mo impagkafardu atawakan inkaru fardu syai'in min arkanil islam insulangon mo inden ha mga fardu rukun sin agama Islam. Sulangon mo hambok sadya insulangon mo rito tanto tuod. Nakahinang sinhinang hikasud mo na palawm sin narka jahannam. Napila in rukun sin agama Islam. 5 in rukun sin agama Islam amo na in asyhada. Asyhadatu la ilaha illallah. Wasyhadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. In pagsyahadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsaksi mo wayroon mapatut sumbahon wat malengkan Allah. Iban Gunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak siya iwan ipon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mo yan kahagaron. Subay mo yan hinangon.
Bangyan di mo hinangon, di mo kahagaron, tantutod. Amo inhika, nakahinang nakausinhinang hikasud mo palam sinar kadyahan. Atawa kaning pagkafardo sin sambahayang. Di mo kahagaron wajib in sambahayang. Di mo kahagaron in sambahayang amo yan indakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaadlawan iwan sin karuman. Di mo kahagaron in pagkafardo sin sambahayang tantutod kapag kufur mo na. Di na kau sumambahayang sabab sindi mo kahagaron in pagkafardo niya yato. Di kau kumahagad batin niyan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Natantutod mga umat bariman. In mga parkala yato tantutod hikasud niya palom sin narkadyahan. Damikyan sulangon mo in pagtunay sin zaka. Di mo hikapagwa in kapatot sim mga miskin. In kapatot sim mga sila amuin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatot tukbalan sin alta. Na inyat to hikapag kufur day sab si manusya. Sabab insambahay ang iba sin zakat di yan magbutas. Hasabab sin ka-importante niya, hasabab sin kahalga niya, hasabab sin kala amuin panglaggoy kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala piya pagbutas sin Allah subhanahu wa ta'ala insambahay ang iba sin zakat. Halom sin Quran, wala piya pagbutas sin Allah subhanahu wa ta'ala insambahay ang iba sin zakat. Sabab magsibu yato. Magsibu in pagkafardo niya. Hangkan laung ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, la uqatilanna man farraqa as-salata waz-zakah. Man farraqa baina az-zakati was-salah. Tantutod lang sin Abu Bakar radhiyallahu anhu, bunuon ko na lang niya, tantutod bunuon ko na in mga sila amoy pagbutas nila. In sambahyang iba sin zakat. Sabab hawak to yato. Hajaman niya to din ha mga manusya, siulang nila in pagtunay zakat. Kimahagad sadya sila ha pagkapardo sin sambahyang, wala sila kimahagad sin pagkafardo sin zakat. Damik yan yung pagpuasa din ha mga ferdo katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kahaba bulan Ramadan. Apabila sulangon mo ray sabyan wala kau nagpuasa, tanto to di kasud mo na palam sinar kadyahan. Damik yan yung paghajj, yung pagkatto pa hula Makkah, hakar na tumunay sin paghajji. Inyan din ha mga ferdo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila taga panggaws. Asabab yato mga matbar iman, inyan din ha mga kakahinang amuin hinang hikasud nila palom sinar kadyahan. Ikaw pat niya al-istihza'u billah au bidinihi au rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amuin udjo-udjoon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan udjo-udjoon mo in agaman niya. Atawakan udjo-udjoon mo in Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. In Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin mga limabayan nag-viral halaw Facebook. Amuin panggura-gura, asabab sin panggura-gura nila hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, drawingan nila. Simpatta ang pabiyutang hab, amuin building nila yato, hakar na panggura-gura nila yato para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakar na pangudyo-ngudyo nila yato, hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sinsuway mapatot hinangon si mga sila bariman, amuin mala sa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, insuway nila to dipinan. Biya din ipagdipen. Biya din ipagdipen ha mga amoy kakahinang si mga kufar yato. Nasuway mo sila langon, damik kaning mga sila yato amoy gamban sila, amoy timabang mag-share simpos yato, suway rasab sila to langon. Suway sila langon sa karna patampalon kanilang kasabunnalan. Baitaan kanila bangunin bunnal hasupaya nila kahalian. Subay marugal yung mga silabang sa muslimin. Subay marugal yung pangatayan nila kakahinang nyato. Subay marugal yung pangatayan nila sabab yura-gura nila in Rasul na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naampa landutod makabuka yung magpangudyo-ngudyo pa Allah ataw kan yung magpangudyo-ngudyo ha kaman niya ataw kan yung pagpangudyo-ngudyo ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala
Wala in sa'altahum la yaqulunna Allah. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Imma nga sila yato musyrikin. Amoy simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala in kiaunan nila magpangudyo-ngudyo para sa sallallahu alaihi wasallam. Apabila mo sila subuhon, insambong nila innama kunna nakhudu wa nal'ab. Insambong nila kay mo, in kami ni wala kami nang udyo-ngudyo. In kami ni wala kami nang gura-gura. In kami ni laong nila naglangog sadya. Naglangog sadya, iban nanayam-nayam sadya. Amo yan insambong nila. Sa wala dayat to, tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala reason nila. Ang kaning mga kaywa ng biyayaon hinang nila langog-langog kaning sambahayang. Inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatawahan nila in sambahayang, magkatawahalom sin sambahayang, atawakan hinang nila bihan, panayaman in sambahayang. Karna iban sin pagliki-liki nila. Nabangyat tuyakara sin pangatayan mo karna in niyat mo pangudyo-ngudyo, panggura-gura ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, na nakalamud na kuhabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, tantutudlaw sin Allah, inakapagkupur na kamo. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Minsan pa in da'wa niyo. Minsan pa in reason niyo in kamo yan. Nanayam-nayam sadya kamo. Atawakan naglangog sadya kamo. Sa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pamunga kanila ya Rasulullah, in sila yan. Tantutod gura-gura na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pa rasul niya, ibang pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang ha-ayat kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matod bihay ni amoy magkahapin, labi luba na yung pagkakitaan na to ha social media. Hinang nila pang gura-gura in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nila langog-langogan yung pagbasa, ha-ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakar na pang gura-gura nila yat to. Naglaong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum tastahzi'un, in kamo yan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakapanggura-gura na kamo patuhan. Paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum. Ang kalaong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na kamo lang nga dumawa pa. Ayaw na kamo dumawa pa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, qad kafartum, sa wunal to nakapagkupur na kamo. Nakapagkupur na kamo hapwas yung pag-iman niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlang dutod makabuka, yung pagpangudyo-ngudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban haagaman niya, iban parasul na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ikaliman niya din ha mga nagkasabot na tuwahad law limabayan. Subbullahu ta'ala, أو سب الله تعالى أو دينه أو رسوله وهو القدح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والإنقاص كاللعن والتقبيح. Hatinya impagsuk na patuhan Rabbul Alamin. Suknaan mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin impagsuk na patuhan Rabbul Alamin, suknaan mo in mga piyapanjarin niya. Impagsuk na ha mga piyapanjarin niya, suknaan mo yato natantutuod in kiaunan mo nakapagsukna ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga kamalaikatan niya, biya na si mga amuin karasulan niya. Sukna mo pa mga kamalaikatan, iwan si mga karasulan, kanabihan, sukna mo yato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun patud kakitaan mo, inallahu ta'ala inatuhan niya. Dahon niya dahon niya kuno magbinasa. Aun pabihan kabakan mo mano siya, amuin lando tuod. Amuin impikilan niya lando ingi. Sabab yato hindi niya kay ikatay masing kasabunnalan. Nawiyan na sinaghapin hajaman sin Firaun la'natullahi alayhi ila qiyamis sa'a. Amuin mabayan niya kuno kita unin Tuhan. Long Firaun la'natullahi alayhi
kan Musa alaihi salatu wassalam, mabaya kulong niya kita unin Tuhan mo. Akar na yatto, amuin, wayroon makatay sin, amuin agaman niya, sindawan niya. Mabaya kulong niya Musa, kita unin Tuhan mo. Mangmunal da ka, aun da Tuhan. Nga, sambil nakapamunghin Firaun, la'natullahi alay ana rabbukumul a'la. Ako lang nin Tuhan niyo. Ako lang nin Tuhan niyo. Na sambil miyabot hamartaba, amoy kabtangan niya yato nakapamung siya sing kabtangan bihat to. Atawakan amoy suknaan mo inakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Suknaan mo inakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan suknaan mo isunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atawakan suknaan mo in Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atawakan yung mga sahabat niya. Suknaan mo yung sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suknaan mo in Abu Bakar, hi Umar, hi Ali, hi Uthman, hi Ali radhiyallahu anhu. Naon kabaakan mo bihain ni mga manusya, suknaan nila yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suknaan nila hi Abu Bakar. Hi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asabab sin kalabbihan niya. Asabab sin di nila matayma di nila matayma impanagnaan nagnakura. Harun niya ini amuna hi Abu Bakar. Nabi na sim mga tumpukan Syiah. Biya na sim mga tumpukan Syiah di nila matayma. Hi Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil miyabot pamartaba padarajat amin suknaan nila hi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iban hi Umar radhiyallahu anhu. Demikian suknaan nila raisab. Iban hi Uthman radhiyallahu anhu. Amura hindi nila suknaan hi Ali radhiyallahu anhu, bat amuyan kunuin. Sambil miyabot pamartaba pagkabaakan ha mga kitab-kitaban nila amuyan kunuin Nabi. Atawakan subay kuno siya yan, impanagnaan, nagnakura haagama. Di nila yato matayma. Hasabab yato, siyuknaan nila, inkamatauran din ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno na bahain nakakuddan hapikilan nila. Amuin suknaan nila yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin nagpasampay sinagama Islam. Malainkan sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga kalabbihan sin mga sahabat ridwanullahi alaihim halam sin Quran. Sarta sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala nagrida na kanila. Demikian im mga sahabat nagrida sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum. Nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yung mga sahabat nagrida sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababiyat itong mga matbar iman, subay na to halian yung mga parkala nagkasabot yan. Sabab bang di mo halian, tanto tuod amuin nakahinang kaw sin hinang, hikasud mo palam sin narka jahannam. Ikaw unom din ha mga pangahagad, batal, amuin apabila kahagarun si manusya natan tutod hikasud niya palam sinar ka jahan. Apabila yagaran siya pangahagad, i'tiqad, amunain manghukum kau hahukuman bukun hukuman sin Tuhan. Sarta in pangahagad mo yan, in hukuman yan, amo yan, in labi afdal, din ha hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hukmu bi ghairi ma anzal Allah, mu'taqidan annahu aqrabu ila al-haq wa aslahu lil khalq. Atin niya in hukuman, harugaing din ha, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna in pangahagad niya amuyat tuin masuk hakasawunnalan. Iban hika mong haya si mga manusya.
hukuman si manusia amoy nagpapanjarisin man amoin manusia nagpapanjarisin hukuman yan bukun Tuhan in nagpapanjarisin hukuman yan atawa kanin sara yan manusia in nagpapanjari kaniya apabila mo yat to impiang hukum mo ha sara sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila mo yat to impiang hukum mo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy sara hinang mo karena pangahagad mo karena yung pangahagad mo bukon amuyat yung labi amuyat yung masuok hakasabunnalan wala mo piyang hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala tan tutuod na kapag kufur ka dumihil kita yung example biya na sin mga kasara-saraan lang sin mga sila kaibanan manusya hukuman lang nila sin mga kamaasan biya nilang nin hukuman sin mga kamaasan na kauna sa yaunin hukuman sin Allah Ta'ala kikita nila. Yaunin hukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halom sin Quran wala nila piyang hukum sa piyang hukum nila in hukuman sin mga kamaasan. Sumakawain hukuman nila to dugtul hasara sin Allah. Dugtul hukuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan sin Rasul niya. Sa amu yatim piyang hukum nila. Nainyat to karena amu yatim pangahagad nila amu yatim kasabunnalan. Amu yat to masuk kakasabunnalan sa tinggalan nila in Quran. Binin nila in Quran iwan sunnah sin Rasulullah alaihi wasallam karena ampiang hukum nila sara si makamaasan. Apabila in sara si makamaasan, kimuddan dasab si hadakan sin Allah, kimuddan dasab si Quran iwan sunnah sin Rasulullah alaihi wasallam, wayron sa ning kawaunta. Karena niya tudakan sin Quran iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabang yaon naman ko masi hapangahagad si makamasan kaingatan mo ray sabsulang yan hapamando sinagama Islam ngatan tutod maya ko amuin tan tutod na kahinang ko sinhinang amuin hikarukal sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo amuin hikabungsi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuin mga kamatawran biyayaon day hard tuod ha mga kamasan. Sa wala kita nyo, wala na to, baba, imartaba si mga kamasan niya to. Yung mga kamasan na to nakauna, wala na to sila baba. Sumakaw amo rin puen na mo rin di. Bugbukan na to yung Quran, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna amo yan yung kasabunnalan. Karna amo yan yung kasabunnalan, ikasan niyang mo rin di hadun, iban hadlaw mahuli. Amo yan yung nasubuhon kay mo hadlaw mahuli. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila mo lang sin Allah ta'ala baitaan mo sila sin kumahagad ka mo haon piyaturun sin Allah insambong nila kumahagad kami ha mga kamaasan na mo nakauna kita nyo na to panulang nila kita nyo na to panulang sin mga sila to simulang hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahagarun nila in amuin sara nila yato din hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning farman sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila mo yatim pangahagad mo, apabila mo yato ni'tiqad mo, din hakabata mo sambil miyabot hakamaas mo biyayaon na mo yatim pangahagad mo, natantutod na kalamod ko haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala isiw-isiw na hindi niya ikapaghukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala faulay kahumul kafirun sila nato yung mga manusya amoy nang himuting hasara sin Allah amoy siuran na yung pangatayan nila sinhinang yung pangahagad pagkakufur pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila di mo ikapanghukumin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tan tutuod na kapangahagad ko nag-i'tikad ko sin-i'tikad ikapag kufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sababing Quran iban sunnah sin Rasulullah alaihi wasallam insara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyanin sa rayaw-rayaw ikapag hukum din di hadunya amuyanin subay na to ikapang hukum ha mga manusya amunan ni saksiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw hukuman sa rayaw-rayaw hukuman lang sin Allah ta'ala amunan Quran amunan hukuman sin Allah iban hukuman sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam
Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun." Wayro na lang niya rugaing. Ang sarayaw-rayaw hukuman amunin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamang amano siya nag-etikad kanya. Amo yan. Subay na to yan kahagaron. Pag-i'tikaron biyayaon, inwayroon na dukaing sarayaw-rayaw hukuman amunin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then ha mga sifat daysab, atawakan kakahinang. Amuin apabilak, nagsisifat ka ni manusya, apabila yaon rin dun ka niya in sifat ini, natantutuod na ka, nagsisifat na siya sin sifat, amuin hikasud niya palom sin narka jahannam. An-nifaq. Amo na yung pagtawag ng nifaq. Hati sin nifaq amo na impya patampal niya hamanga mano siya in kakahinang ka-Islam. Siwuda ka hakabtangan niya iban sin kakahinang niya. Impya patampal niya hamanga mano siya ka-Islam. Nagbabadyo marayaw sin badyo ka-Islam. Nagbabadyo marayaw sin badyo ka-Muslim. Nagpaparagbus hamanga mano siya rin sin dagbus amuin ka-Islam. Sumagawa unin halong pangatayan niya hamunain kakahinang kufo. Amuin bungsin niya hakama Islam. Amoy at yung pagtawag ng nifaq. Hangkanin mga mano siya biha ini landutod makabuka. Landutod makabuka. Sabab sila na ini manglubo sin agama Islam. Sila na ini manglubo sin agama Islam. Yung mga mano siya biha ini. Makabuka pa sila ini din hamanga sila nagsasakuto patuhan. Makabuka pa sila ini din hamanga sila nagkukufor patuhan sabab kaingatan mo timatampal din kakahinang nila sila nagsasakuto patuhan. Sa sila ni bukon, timatampal ha mga manusing ka-Islam nila, sumaging pangatayan nila, hipuusin ka kupur patuhan. Yung mga manus siya biyahe ini, 5 lamod sila hatumpukan Muslim, 5 lamod sila hatumpukan mu'min, 5 lamod sila halom sin masjid, hawno ka winaybayan, amun hawno ka winaybayan, amun tampat yan doon amun yan din doon ka-Islam, 5 lamod sila rin doon. 5 lamod sila rin doon, di mo kaingatan. Yung mga mano siya biha ini. Di sila kakilahan. Sumagawa sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sipat niya. Sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in nifaq, ang pagtawag na akbar iwan sin asgar. In nifaq mo na hikagwa nila hagama Islam. In asgar, in nifaqul akbar, hikagwa nila din hagama Islam. In nifaqul asgar, di nila resab hikagwa din hagama Islam. Sumagawa kapilig guruhan ng kabuhi nila. Haadlaw mahuli. Amuyat to. Ang kalimatun nifaq, lando to din ni amuin, apabila dumagpak hapangatayan si mano siya in nifaq, sakit nifaq, lando to makabuka. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira. Sabun nar to lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, imma nga sila mga munafiq, mga sila nagsisifat sin sifat nifaq. Amoy nagdara impangatayan nila sin pagkupur patuhan, sumagot matampala kakahinang nila in ka-Islam, na in sila iniliyat to sila, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hibutang na mo sila hababaan sin narka jahannam. Amoy dumagpaktod sila rito hababaan to sin narka jahannam. Awayroon haadlaw yat wayroon naro kay makatabang kanila. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sabun nar to di mga sila mga munafiq, haadlaw mahuli, hibutang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaan sin narka jahannam. Amuyan in siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli sabab sin kakahinang nila rin diha dunya. Wayroon makaingat kanila wat malingkan Allah. Sumagawa sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sifat nila, halom sin Quran, iban hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasababiyat to mga umat bariman, sabbutun na turah, in mga sifat, sin mga sila mga munafiqin, iban in mga sila, amuin, sabbutun na turah, isab, in mga hapuasin, amuin lecture na to ini,
In topic na to ini mga sila amoy mga bar imam halom sin Quran. Sabab yato, sabab sin haupo sin waktu na to na tubtuban na to na rindi in hilalawan sin kita niyo na murah-murahan bangman kita niyo amo in tawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala makatay masin kasabunnalan iwan panghindo kato tanyo sin agama Islam panghindo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karna amo yato ini kasanyang naturin di hadunya iwan haadlaw mahuli murah-murahan na mga yu kami kaampunan kanyo bang sopa maon mga hilalawngan sin kami wala kimuddan atawa kan wala ima mo hapang dungog niyo na inyat to sabab sim pagkamano siya namo sabab yato sim pagkamano siya namo sabab imano siya magkalaw magkalupa bang sopa maon sab amin ima mo hapang dungog niyo karna inyat to amo na intofik ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ha pamaham sin Quran labay ha kyawa na to din ha Quran iwan ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ilahuna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah.